انه هنك آگاهی آخافتن لسر هیز المیل او لکاری تینه وقتی هم بیزن هیزا پارستنا و گل یه پجی او هیزا قصر دیدن کردن دبی انه هر بخوادن لهمبر جوا کنن نتاوی به هیزه رش بکن اما هر هیزا جیب تایبت هیزا کی گریدای کچ و خورتن عفرین روجرات یعنی روجرات گیشتیه یعنی گیشتی گل خواب ریواده به دمی گول سر به آستید دبینن خود پاریزن همه جان دخوازه جی خود نابهزه داغره همه عالم جان دخوازه جی خود نابهزه داغره جبو شرن داعشی بکن وقت دولت ترک دخوازه انه پاراستنا داعش برنگه کی بگه برنگه کی کنه به دمافی اعلامی و به راگهاندن داد دمافی روپلین داخیانی ده کنه به هزار رش بکه اما ها به هزاری خو اثبات کرد عالم گشتی را یک کمیل شرع داعش کری و همبر داعش درکت سکنی داعش سکن او جهزا یکی مینا قلبو یا پکی و یا پجی و قصده بو و گیجی گشتی قشکی به جواکنه و گشتی عالم دخو به هزه سربلند به وقت هزا پاراستنا عفرین هرو او دولت ترک عفرین داگر کردی اما هرو به صد هزاران گلن عفرینه کجو خورتن عفرینه کلو بیرن عفرینه هنه زاروکن عفرینه هنه تجارا آخو عفرینه دولت ترک را نیلبن روزانه جی قادا چالکی آجی بکن هاوجی کجو خورتن عفرینه نه اما کسی دل بناب داتنه اما دبی سوجا که دنه گله خود دبی اما کهزا یا پکی و هزا سوریا دموکراتیک همه تجارا خو نکن حتی این عفرین گریس بی سری کنی امجبا چطانو رزگار نکن ترکو تم دخوازه اوی ارهاب سرناخه ام بیرن از کسی داعش در داخل سوريا غيري كرميج وطبعا بري مع عرب وشركاز واشوري شعبي سوريا بشكل عام ام انسان كي مصالمنا انسان ولد ورزنا ام تخوزن بفترن عرضي خو ونوفي ارهاب انه كنو تركي سهل ما دخيل تركي الخوب بفكري عجب عفرين ارهاب ام ارهابين اللي هو ارهابين وقصهم ذاتي ما وقصوا قشكي ما وقصوا كوري ما تورون كلا انه كنو حاليا هذا بيت تركوش في علوني بهمبر قصدي وقوات جورس الديمقراطي دار دخيل هذا في قبيلية انه الشعب كي هنا رهوبنا الشعب كي نام سولمنا الشعب كي هونون الشعب كي هونون وهذا في تركيا جيزونن هذا في تركيا اشتا احتلال عرضي سوريا بكي حكم عثمانيين باري بفتلينه در عملية تحرير عفرين وصار قصدي حقكي مشروع اجبر عرضي خوب ادفاقه الشاطئ عرضي خداركم املاتي خوب بفتلينم عرضي جنده بفتلينم ولي جنده يعني هلو نخواستي يعني هلو قراصنا شخ طبعا ملتي خدكن هلو تلاقي دولتها تلك غادي وراش ما هلو من لكن تاريخه ما هلو دولتها تلك داخل ايه قاعدين حتى مش درباس كبير دولت تركيا وعارفين اللي هو ملت كوشبال بيه منطقه ما بهذا كوشبال بيه هلو شاتي خانتنا كنا نشونا ما يعني هلو حقه ما يجي كمدني يجي كعسكري يجي دفاعي خبك حقه خبازه هلو حتى دولتها ترجمه نتقدر يعني شر جابه يا باكيجي بحركه كي بحركه ام بارسنا ام دبي حقي صنع هي ام تنا حقي صنع دعوه ذكر ام نوين ام نو بالمزارو بكن تركيا مزارا اللي ترفعت كل داخل داود زوركو قابل زوركو خست تركيا بالي بوتي حرك كردك الكدر بشال افريقيا بيتسامي عندش جندونه